Hello gagayam at timanan gagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabgablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yo amin, nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man, ikabsat pilar saan napudno na gantintay drama, nga makablaaw mampay da Jeremy Turado di Tabalawi Pagudpud, Ilocos Norte, Vil Rosenda kan Dalola kan Papa na Lando kan Corazon, Constantino dita Talugtog Nueva Ecija. Kani Jocelyn K. dita Pakistan. Kastimanti ko na ni Kabsat Pilar. Dirman ang biyanang. At dasingin nga anak mi iti asawak. Manipod og bingda na nga ton tarapa at mi nga gasawa para kadakwada. Ti kayat mi agbalindan to profesional kat napintas to ti trabaho da. Rogyak tag salaysay iti kalkalpas da iti sekundarya. Ay na, kamaudyanan na, nakalpas matlaangan iti sekundarya dagiti singin nga anak talakay. On nga rod bakit? Nagbitel daw niya. Kaano la idi ubing dagiti anak da? Ita, balasang kan barudan. Wan nga rod, ay talaga bumakit kan lumakay tamatan ador. Ubing tapay mo't bakit si kamat? Kapigpigsaan tapay lang. Manulat taon ta, nasurukla 40. Ay na, sumalog mo't tipigsatan lakay. Di ka kadiagin uubing, taadon ti pakadlawan ako mapsutan. Nang ronakan ka, adon ti pagilasinak asumalogon ti pigsam. Saan mo't Basta siya, ubing pay triknak. Tiriknam laeng ngam tabagim, sumalog ti pigsanan. Saan man aday ta pigpigsa ti pagsaritahan ta? Di pa nag-iskwelan to dagiti anak ta ti pagsaritahan ta. No sa di no ti pag-iskwelaan tan tao. Kat kapilitan nga ijay syudad taawan mo't kolehiyo ditoy. Kaya't kung agbalin to nga engineer ni Dino. Kat nimot di na, kaya't kung agbalin mo't nga nurse. Bayan ta nga isuda ti agpili iti kursuda. Saan adata ti agpili? Taamangan nudida kayat dagita a kurso kat marigatan da. Pilar, awan na ibagbagada kan ka, no anyat kayat da kurso? Awan mo't, kasarita tanto idaa, tadamagan ta lakay. Umadanin ti panag-i-enroll, Dino. Sa Dino ti kayat yung apag-iskwilaan, kanaan niya a kurso ti alain yun to. No siya, jakon ag-eskwela, tatang. Anya? Oray siyak tatang, jakmat ang iskwelan. Agtrabaho ak laangan. Total, 18 kumatan. Ay, saan man atila ibagbagayo? Di ka ag-eskwela kahit anyalat biyag yun, no di kay makaadal. Di kay kadi agpampanunot. Tatang. Pilar, tulungan nakman mo't nga gungay. Ungtam dagit anak mo, tapno ag-eskwela da. Dino, ag-eskwela kayo. Ta ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagadalyo. Di mi kayat ama itulad kayo kada kami kinitatangyo, asaan nakalpas iti panagadal na. Narigat ti awan nagadalan na anak ko. Basta siyak, sa anak pa ready ang eskwela. Aginanaak pa'y nanang, tatang. Uri siya, agtrabaho akpay. Kaya't kayo pa tulungan ng agtrabaho, nanang, tatang. Basta ag-eskwela kayo. Sayang titawan. Gundawayan nyo kit dit ag-eskwela. Tanapigsa kami pa iti inayong agtrabaho. Uray nangina ti mabayadan. Kabailan mi nga iremedyo dayta. Timportante, makaadal kayo. Ni Dino langan at ag-eskwela. Si kakit di adina. Sikan at lalaki ka. Sikan to timang biyag iti pamilyam. Napipiyakan niyak ta babayak. Biyagan nak to ti pakiasawaak. Panunutan nyo kit din na niya ti alayan nyo kurso. Kakuyugan da kayon to ni nanang yu ama pa nag-enroll. San atakayat yu ti masursurot? Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, anya dagita ginatgatang mo, ador. Kagawaan da kita anak ta nag-eskwela. Payong, bag, notebook, kanda dumapay. Gimatangkan kat di tapay mo't na ay ayo ida nga ag-eskwela. Ay, basta data ti masurot pila. Saan nagaputay bagada kat isuda mo't ti matungtungpal? Ungtam mo't ngamin idaa. Tapno agbutan da. Siyak mo't lang ngamin ti mangungungat kadakwada. Ay nalakay, saan amaala iti inuungot dayta. Nang runa kat saanan nga ubing dagiti anak ta. Kasarita ta ida iti nasayaat saan apuro ungot. Makapasurun mo't ngamin. Natangkan ti ulo da.
Kat di ta mabalin apilitan ida no talaga adida kayat ta agiskwela. Sana mabalindet ako nakmoy. Agiskwela da no kunak, agiskwela da. Nanang, tulungan da kami man ang mga ayo ka dagiti singin nga apo kayo. Tapno agiskwela da. Nay, apay adida kaya tag-eskwela ngay. Ay, jak amo ka dagiti nga apo kayo. Ay, apay ngay. Uray may sala kumatag-eskwela kadakwada. Agtrabaho ka no, ti kayat da. Masadot dan sa nga agiskwela, nanang. Malata ka sa ritak to idain ton malam. Barang makapanak ijay balayo anak ko. Ay, V, friend, isarek nakman iti pagtrab-trabahwam ka sales lady. Anya? Apay, di ka agiskwela aya? Saanan? Kaya't kunti ang trabaho. Pilpilitan da kami dagiti dadakkel mi nga agiskwela ngam di mi kayat. Pati di kabsat ko masadot mutten. Anya? Ay sus, say-sayangin nyo ti gundaway yo. Ay, no syakti si ka, agiskwela Kayat ko launay ti makaiskwela. Ngam talaga nga awan mabalin mi, tanagado kami nga agkakabsat. No agsardengak met nga agtrabaho, awan katulungan dananang kantatang ko amang good. Agiskwela ka kitdi. Masadutak nga rodan. Ang trabaho ti kayat ko, Ivy. Iso nga isarek nak ko ma. Ala sige ta kasaritak to ti boss mi, friend. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay adiyo kaya tag-eskwela di no. Di na. Addan pagtrabahok, Lola. Agtrabahok langan. Sumreka ka sweater iti main sa restaurant. Sumrekak mo ta sales lady, Lola. Ay sos, adal, teununan yaw. Maudi dagita trabaho. Disidido mo dagiti dadakkel yaw amang padal kada kayaw. Amoyo mat no kasano ti kinagagat da. Nagagat dang agmula. Agisursur iti lako da. Sa makipurdiya da pay. Diyak kaya tamarigatan da nanang kantatang, Lola. Isa huston ti eskwela. Oray siyak, Lola. Masya anak kadakwada. Iso at tumulong ak ngagtrabaho. Tapno da maitulong ko amay gatang iti kanin me. Sayon to panunutan dayta. Inton makalpas kayo na ti panagadalyaw. Tikit di pang pangrunayaw kat ti panagadalyaw. Apay diyo kaya tagbalin a profesional daw. May metag trabaho ng tag eskwela, Lola. Ador, balikid ka la, balikid. Ala titurog ko kat. Ay, aburido ang rod bakit. Panagsisirek ton. Ngam di pa ila naka-enroll dagit anak ta. Makasangit ka masuron bakit. Sikog mo pa ilay da iti. Nangaton tarapahap ko para kadakwada. Nurse kan doktor tarapahap ko pagbananda. Ngam apay itakas jayda. Uri nang inadagita kurso. Maikarigatak ti umutang. Tapno adala pag-eskwela da. Ala, ang lukuyin talat ta ida nga agiskwela. Patsik ama ay ayo dan tumulaang lakay. Saan ta nakaturpos iti kuleyo? Sa maitulad na gitanak ta? Anyala biyag tayo ngay. Nagkasang bakit? Di ka unay agladladin. Tapno di ka ma-stress. Ay wunta ida intun bigat. Ta again roldan. Yak makaturong agpampanunot, Pilar. Anya nga ta ti pamayan ta aya kadakwada. Tapno mapilitan ta nga giskwela. Ikaksaydan iti pagnakmanda. Ne, agtanang ka. Ang mga numalaw anam ida. Bah, May mayat matlaang no nasaya at tipan nakisarita takadakwada lakay. ang adan na panunot kong aramidan ta. No talaga di da kaya tagtulong ag eskwela bakit? Anya dayta. Datatag eskwela. Anya, ay sus, bakit kan lakaytan? Ag-eskwela tapay laang. Ag-kuleyo ta? Oray vocational laang bakit? Anya? Maudin asaludsod ko daytoy kada kayo. Dino. Ag eskwela kayo ano saan? Saan, tatang? No kasta nga rod, agtrabaho kayo no diyo kayo tag eskwela.
Awan ti agsarot-sarot dito balay. Wen tatang, Addan na stra ka katrabaho, tatang. Mangrugi ako ninton bigat. uray siyak tatang. Alang nga rod, tangay diyo kayo tag-eskwela. Da kayo tagtrabaho. Tada kami tag-eskwela iti inayo. Ag-eskwela kayo tatang? Wen! Iso atarimaanin nyo tagtrabaho Itadyo ti sweldoyo kada kami. Tapagbayad mi iti pagadalan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya? Ag-eskwela da pilar ganador ko nang bakat? Wen, di mat ka no nga mi nag-eskwela dagiti anak da. Isodan at ag-eskwela. Bakitan kan laklakayan dan. Ag-eskwela da pilang. Tawa mo binakitan kanlin na kaya ni ti eskwela. Vocational ka no ti eskwelaan da. Ag-eskwela nga agdait ni Pilar. Kat ni matador agadal iti kinamekanikaw. Anya? Kat mabalin no vocational. Tamabiit lang dayta. Bulan lang ti urayan, makalpasdan. Wan nuwapay mo't nga minakasjay dagijay nga po ko ta. Nagpadaan dalaki di mo't ti masadot nga ag-eskwelan. Pilar bakit? Darasam mapantan. Maladaw ta ni eskwelaan. Woy, numayon. Insaganak lajay badon ta. Dino. Diyo pa intad ti kwarta abalon may. Adtoy tatang. Si Kangay Dino, ayan matiitod mo kada kami. Adtoy nanang. Kasta, igaidyo tagtrabaho, tapno adda itadyo abalon mi iti inaldaw. Ken igatang iti kanan tayo. Nay, saan kami makatagad? Tagis-eskwela kami gat nga road. Tatang. Kanwan gayam, dandanin ti Judith tibil tayo iti silaw. Ingkay to bayadanan, ngam no diyo masango, siya kon ti mapanmang bayad inton awan klasek, basta ikandak iti pagbayad ko. Sikapay lang timang bayad iti bill, di na. Apay asyak laang ngay. Duwata paggudwaan ta dino. Anda kwartam dita Ivy. Pautangan nakman. Anya, kasusweldo tayo la idi kalman. Awan kwartamon. Intad ko nga minti sweldo kadagiti nadakkel ko. Tapaggatang iti bagas kan si daan. Kan allowance da iti pagadalan da. Hay, ita, marik namon tirigat ti adda responsibilidad na, di na. Uwan nga rod Ivy. Nagrigat mo't gayam. Uray ko man dutakkel ti sweldo. Saan mo't? Narigat ti awan nagadalan na, di na. Kitaan na. An-ano saklatan ti kasto at trabaho. Nabayagan nga agse-sales lady Ngamjak pa'y bimak nang. Umanay la apaggatang iti kanan mi ti matmat gadak. No adala ko mapagadal ko kat agadalak. Iso ada kayo. Habang adda pag-eskwela yo, alakit di. Ag-eskwela kayo di na. Kaslawan mo't nga min interest ko nga ag-eskwelan. Panunutom tirigat ti panagbiag. Tapno mapilitan ka nga ag-eskwela. Pautangan nakman nga rod Ivy. Sige, mabiit laang taalaag ti bag ko. Ngam niya, di ka pa utangan iti dakkel Tamo mo ti sitwasyon ko. Siyak ti breadwinner iti pamilya mi, di na. Wen, di ka madanagan. Pang-allowance ko laang ti utangag, friend. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagsweldo kan Dino. Inton bigat pa'y nanang. Si Kangay Dina, Inton maminsan abigat pa'y siguro, nanang. kasapulak nga minti ado atela para iji pagadalan. Adda project mi anaskan nga isubmit mi. No agsweldo kayo, itedyo adagos kanya ka, tane. Uray ni tatang yung, adda kanugatangan na para iji eskwela anda. Dino, awanan paglutuan, naibusan. Bangtad ka iti paggatang, tayo naggumatang. Ikam ni tatang iti paggatang iti paglutuan, Dino. Kat si Kangay, aggudwata Inutang ko la tinabati a kwarta kon. Pang-allowance ko dayjay. Kat uray siyak mat. Manula dyan na bati akwarta ki walet kon. Ay, diyo pagrikyaran day tatakas tati kayat yo. Saan aya? Ano sanda kami asuportaran, tada kayo tagtrab-trabaho. Nanang, Ala, mangirwar kayon iti kwartayo, tani. Awan paglutuan tayo iti kanan tayo, no di tayo gumatang.
Dumadanin ti pa naglepas yu ti vocational nga dadalan nyo, nanang. Tatang, awan mat siguro ti paggastusan mi kan ni Dino. At dapat kaya't kung adalan iti vocational. Uray siya, agadalak pa iti panagluto, tapno dua ti pagsapulak no. Agdait ka nagluto. Anya? Kinagabang kami, tamarigatan kaming ag-commute. Bayadan yun to ti abang mi Wan, di na. Iso ano agsweldo kayo kinidino. Itidyo adagos kada kami. Napag-advance mi iti boarding house mi. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dino, agsarda nga kung agtrabaho. Iso asikan ti mang suporta kan ananang kan tatang iti panagadalda. Anya? Apay ngayong agsardeng ka. Aginroll akon, tagtuloy ak nga agiskwela. Narigat mo't gayam tagbali na provider iti pamilya. Nang runan o basit ti sweldo. Uray kumaano dakkel ti sweldo tayo slaang. Oray siya nga rod. Mariknak mo dahi ta di na. Sa pampanunutak mo tagtuloy ng eskwela. May mayat sama tag eskwela. Nga magtrabaho abasit mo ti sweldo. Kasano aginroll ka mat? Ngam, kasanundan na ng kantatang. Kat kunadamot nga aginroll damanan iti sa Bali a vocational course. Kasarita tanto idaan, Dino. Nanang, tatang, mabalin mi kadipay tagiskwela ken ni Dino. Ha? Ne, itaman pa'y anapanunot yu dayta. Marigatan kami ngamin nga agtrabaho, nanang. Nagbasit mo ti sweldo. Ador, anyat makunam. No kaya't yumanan ti ag-eskwela. Saan kami nga rudan nga ginroll ken ni nanang yo? Basta ikari yung agadal kayo anaimbag. Uwan, tatang. Promise tatang, tarimaanak ti panagadal ko. Alang nga rod, agaplaya kadagos iti trabaho kas mekaniko. Tapno maipakat kon ti inadal ko. Ken siyempre, adda pangalaak iti pagadal yo. Uray siya, adda ibagbaga jay kumarek apag trabahuan ijay iling agdait. Innak agaplay, tapno maipakat kumiten ti inadal ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kamusta ti trabaho mitag malambakit? Mayat matlakay. Medyo makabanog laeng. Ngam gagangay na siguro, tadamdamok pa'y laeng. Oray siya nga rod. Napanugak. Tado ti customer ija shop. Nagsweldo kan. Wag. Siga nga. Nagsweldo akmutin apag iso, agbayad din iti tuition fee dagiti anak ta. Addan pagbayad da iti eskwelaan da. Naimpaglakid din ta nag-eskwela ta niya. At dan permanente pagsulduan ta. Saanan akas ide, ano sa dinula ditan ti pagdisdiskitaran ta iti kwarta. Wen nga rod ken naimbag ta nakapanunot metla ang dagiti anak ta nga agiskwela. Wen nga rod bakit? Sabay ko ma, ta makalpas da iti panagadal da. Sabay ko ma, ta di da maumang agadal aging ga makaturpos da. Makatawan la turayanan, makaturpusan dagiti anak yaw, Pilar. Wen nga rod nanang. Mayat mo ti trabaho. Tabukod mo pagdaitan ti pagdadaitan mo. Addan pagdaitam diti balayaw. Wen nanang. Pina-extensionan mi iti pagdaitak tapno nawaya. Ay mayat kanimot ador nga asawam. Adamot ten bukod na asyap. Wen nanang. Ngam kasapulan na latta ti kadwa. Iso anangala iti kadwa na. Sana balin tinapatag permanenten ti panggadan nyo adwa. Sana nakasidi at tila sir-sirkan nyo at trabaho. Tapno adala pagswelduan nyo. Wen nga rod nanang. Ngamno sana nagsardeng nagiti anak yo nag-eskwela. Nagadal kayo nga tay ti vocational. Ha? Iso ano maminsan nadama pagsayaatan ti panagsardeng da. Tanapilitan kayo nangala iti vocational course. Pampanunutek met nga roday tananang. Naiturturong met nga taa. Wen Pilar, napadas dagiti anak yu ti rigat ti awan nagadalan na. Iso nagpursigida ang agiskwela manay. Welcome to Jenna Almoy the Drama.
Ay na, kamodyanan na. Nakaturpos kayo, di na, Dino. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay na, makasangit ak itinalaos aragsak ko, Ay na. anak ko. Kasla kaano la idipilpilitin da kayo nga ag-eskwela. Ita, nakalpas kayo. Wan nga rod, nanang, tatang. Laing paglakid din tanapadas mi tirigat. Isa nagpursige kami ang nag-eskwela. Ket no danton trabaho, saan kayo nagpuyat iti trabaho yun, nanang? Wen nanang, liklikan yung tagpuyat tapno saan kayo nga agsakit. Kanuray da kayo, tatang. Di kay agov overtime man. Tapno sana maparigat ti magiyong agtrabaho. Mala. Da kayo timakam mo, anak ko. Uray dan trabaho dagiti anak mi, intuloy mi latam ti nagtrabaho iti asawak. Ta sayang met ti matgadan mi, kaya napigsa kami pay met. Isa gundawayan mi tagtrabaho aginggat kabailan mi. Agingga nagpamilya metan dagiti anak mi ket uray addan pamilyada saan damet ngagsarday amang tultulong kada kami adadakkel da. Alakastan, tugayem mo, Pilar. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.